Ya sale bien sobresaltado el mga residentes de la ciudad de Zamboanga. Después el un bien grande humo y fuego. Ella puede mirarlo kao mismo na centro del pueblo en Denantes Aga, cuantos metros lang desde estación del TV11. Este gali suceso, amoy ocurre adentro mismo del compound del Universidad del Ateneo na La Purísima, afuera pa lang del calle. Notable el mga tamanlinga sa residentes. Adentro del Universidad, este litsura en Denantes Aga. Bien grande el fuego. Kita procura apaga el mga grande fire trucks del bombero. Personalmente, el presidente del universidad, si Father Karel San Juan, bien triste na ko sa elita pwede mira aquel tiempo. Tatlo yung affected, tapos completely burned down to the ground yung old gym na tatawag namin, yung Brebov gym, old Ateneo gym. Tapos part of the college building was burned, including our computer laboratories. Tapos yung third building, itong tawag namin Sauras building, ground floor cafeteria, second floor cafeteria, third floor and fourth floor, College of Law. Na-save namin ang College of Law floors. Nag-umpisa sa old gym. Ini-investigate pa namin kung paano nagsimula. Pero parang merong gasol daw na sumabog. Asigun kun Father Karel, ya que mauna el daan gymnasium, nombrado como el Brubov Gymnasium. Quien más de 50 años at sirvi con el mga estudyante, ya que matambien el parte del college building, del law school y cafeteria, quien lokaw na law school building. Asigun kun el jefe del Bureau of Fire and Protection, Fire Chief Inspector Flynn Cha, quien visible también el lugar. Ya puede sila kontrola con el fuego antes pa man alas 9 en Denantes, después man deploy con el mas o menos 10 mga fire trucks. Most of the fire trucks, especially mga juta-juta, kita yung mandamanuna kay forecast traffic del condition ng mga highway diaton. No hay man actually, sino kando ya kuan because el daan niya katel building, pronto ka kita grande, responde kami grande ka daan. Personalmente, el alcalde Ben Clima kuya abuyan ang insidente, siendo él tamanlingasan insidente como un alumni también del universidad. Él personalmente ya queda emocional con el pasada de la escuela na disuyuronsyada en Denantes. Liba kita ko na Dean Castillo mismo para mira, I think rendered safe yaman. Concern lang gani sila siya ng mga importante mga dokumento. Taas kita todo abaha. But nonetheless, replaceable man todo. We would like to thank all our responders from the private sector, LKCC, Aleson, todo yaya responde. It is very unfortunate. Yakema el Diaton Bribaf Gymnasium, and we are trying to save this very new law school building. Ya procura se salva el mga fire volunteers con el mga papeles de la escuela, siendo este asigun el cosa bien importante este mga tiempo. Temporariamente ya tranca el autoridad con el mga kamino na alrededor del universidad para dale camino con el mga ta-responde bombero. Na records del Bureau of Fire and Protection, no hay kanya sila irido na insidente. Ya rindi gracias el oficiales del universidad con el mga bombero, con el di ila esfuerzo para salva con el otro pa mga edifisyo. Albert Luna, Dateline Zamboanga.